Baris Sarama ngarang numidang Imphal Police na fagalaba matong ngasi korta puthokre. Haukiba October 10 marigi numidang dang Imphal gi Sega Road Konjeng Hazari Lekai da leiba Khaidem Bobo Elias Saitiazet sahi kuntraga nipan apokpa leikidraba Momonbo masagi mayumdagi faduna puna bohona bada nongmay kapagi thogdok aduge mastermind ni haidibang Manohar mayum Baris Sarama apokpa Balram ngarang numidang pung 13 kuntra rom taba matamdang Mahaki Laifam, Wangkay Ningtem Pukri Mapaldage, Imphal Police ki team man fare haire, Faraba Baris, Ngasinung til Imphal District Magistrate ki Court puthokre, Police dagi fangba pawgi matungin na de, Baris Police na fa na bakoy titi bagi thavak, chathari ngay marakta, Mahak masamag na Police ta telefon tawrok tuna, Masagi mayung mayada layre hay na kangalak badagi fagat kivani haire, Panbaya bade, Nong may kapagi thogdok adu damiyoy mangaso, Mangjaw na fagat palay krevane, fagalaba miyoy sing adude, nunggoy makale kay dage nong tongbam tono sing sahi kuntraga ni pan, kuang bananday bam lay kay dage ning thawjam. Biki sing sahi kuntra amade sing jamay wangma, pevia pandit lay kay dage niva sing sahi kuntraga humdoy. Brahmapur lanjilakpa lay kay dage guru mayum reven sahi kuntaret amasong, Alex ningombam sahi kun mari hay ba miyoy sing ase fagat kibagaloy na na, police custody da. Numit tarani remand lautaduna layribane. Baris Sarama na lusing duna thokiba nong may kapagi thogdok ase haukiba October 10 marige. Numidang da gari achauba humamade, gari machada lakpa sakhangdaba marks upamyoy kharana, Sega Road Konjeng Hazari Lekai dage, Khaidem Bobo Elias Saitiazet sahi kuntraga nipan. Apokpa leikidraba Momonbo, mayumdagi faduna puna bahona bagi thogdokta miyam haurakba dage, sakhangdaba marks upasing aduna, nong may kapsilak padagi nupi ama yauna miyoy mga asokapan ng kibane. Thogdok adu da sokpadagi Sega Road Konjeng Hazari Lekai dage, Priyananda nong may them Elias Tondon sahi kuntraga mari apokpa leikidraba mani amade. Sega Road Konjeng Hazari Lekai dage RK Medavate sahi yangkay mapuroy ba manaw, haujik Jenims Hospital gi ortho warta layeng duna layribane. Thogdok asigi matang da sem kiba JSC gi convener, Thoksom Ibo Yaimana lutsing duna, Manipur ki Chief Minister N. Biren Unaduna nong may kapagi thogdok adu, chathagi ba geng adu geng, leader adu masana masabo, BJYM ki President ni haizaba Manohar mayum Baris Sarama na lusing banay. Maduna mahak athuba matamda fagada banay, mahak po anticipatory bill pibigan uhay nasu kangan kibalay krabanay. Maduda Chief Minister na Baris Sarama, BJYM ki President natte, mahak athuba matamda fa na bohona gani hay nasu pongdo kibalay rabanay.